Hofuan na kono gratidão no solo. Hau saúde imi hot hau maluk dobin timuruan siri hene bene bere. Amo tu fale hau amo Venâncio da Costa Pereira. E o programa ali Maxoin ho Jesuíta Sira. Ita tama no domingo, dia 23 de julho de 2023. Ita tama no domingo, badala sa no resinen ka 16º domingo tempo ordinário tempo comunião. Evangelho foi na fato São Mateus, actuira nessa né. E a tempo na ba Jesus até temba ema sira da dolen irane. Reino la lehanian hanesan ema irane be kuda fini dia iha nia toos. Wanghira nia toba ema atira mai kuda dud at iha trigo nia led a foin batiha. Banghira trigo sae mai hodi fofulin mos mosu dud at. Tos nai ni atan sira de hambania. Nai ita la kuda deit fini dia iha tos. O insa moris mos dud atne. Nai hatan ema at ida makhalo. Atan sida simu bania. Ita hakarak ami bafuki tiha dud at. Tos nain dehan. Keta halo. Imi fuki dud at fukit mos trio. Husik sida moris hamutuk to loron atu sohi. Iha loron hause dehan ba ema sira. Hili uluk dud at kesi hamutuk tiha atu sunu. Afoin hili trigo hodi tau hamutuk iha uma. Hamo ali dobin sira lia maxoin. Maluk sira itare evangelho de hoje itare anesan estranho itu né. Anesan maromak né maromak Deus permissiva. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Anesan fala maromak né deixa correr, deixa acontecer. Buat sira be at né mas hamutuk ko ita. Sira maromak Deus poderoso. Marama que devemos poder divino nem bot as for tempos não sala hala rahun te buat at serane não sala subsa ite be dud at ne para be trigo ne moris livre moris hakmate mas be dud at ne hamud ho trigo kita ni moris lolorom sanesa não sala marama que hala kon te buat at ema fuer ema serbe buan ka ema ser kar bot fuer ema ser laran at be ne marama husik ema diak ema at moris hamud ko tam sei Hau ni hanoi anda sam breve makidane. Nei maromak ni dihan sene tamba ni hatene kata ni lo susi dut atet mak moris haleu ita moris amuto ko trigo. Mai ben ni rasik moris ita ni ale. Tamba ne ita bla reflete kata. De facto nei maromak deixa correr, nei maromak deixa acontecer, ema atira ema larang fuerza atu estraga ita moris amuto ko ita. Pre ita I haleu tan fear na be mak meeting. Pre ita atu I haliu tan esperança na bem croat esperança na bem clear. Para ita atu manifesta liu tan domin. Tamba ida nemak nem marama dia. Se siri hadu ni fear meeting how. Se siri hadu esperança clear do ni bahau. Se siri hadu domin na bem as no luan do ni bahau. Siri se la hakru, siri se la mate, siri se la raun how influences buat adnian. Ha, ida ne maka inspiração dia para ita reflete hamotu. Mau ali na domin siri hot. Nah, la bela tau aso buat ad ser na bem khaleu ita. Lebel tahu. Também haloro ni da Jesus traz o evangelho. Trigo se vai ne fate ne bem magdia que ser usado. Dud at eman se tahu hamotuk se sunu. Anesta mosi ita ne profissão fé ni e crer dia kata. Ema dia que sei bala lehan ema at se vai inferno. Lebe que tá no inferno lá inferno iha. Na inferno iha. Sei ma di inferno lá iha. Ita buka tu insala bel tam inferno, la sta mita tahu, mas be tamba domin. Deito su graça. Domingo da ohinian atu ita la tahu kana san trigo atu dud atsarne mori samuto kelo ita dud atsarne mori samuto kelo ita no malaran dud atsarne mori samuto kelo ita no bairro laran buat ata de facto que los mais dokida ita ne primos de irmãos ita mão ali ita família rasik inang ida amang ita ida mais avoida det ne bele saifal dud at bam malu atu estraga mal mas be ita ne be makakarak sai oan dia ema dia que ta tahu ko buat diabo ne diabo ne uko ne diabo ne babeur usa ita ema atu estraga ita atu destrói ita ne clamar atu ne lorita ba mate agora maromak dia keta mono ba diabo ne ba beur keta mono ba dud ata be makaleu imens trigo dia ne mas be meting na fatin abut meting na fatin bahau tang bahau rasik hamoto ko imi how mak moris ba imi unsa mak husik imi masa então honu ne do ni malok do misal moris no hamoris tani moris hanesan trigo dia
Doet aan, e ela está nem let, e ela tem sorry, mas que está haluha, nem maroma que está nem sorry, nem maroma que está nem let, nem maroma que está nem fuan, nem maroma que lá ulo que está nem oi, nem maroma duro está psicoto, nem maroma que acompanha está. E a cada momento e mori jidane. Fier na fatin e maroma, fier na fatin Jesus na bem maroma nem encarnado. Husi kita nian, atu ita ni ina Virgem Maria Santíssima acompanha ita, anessa ina na bem na cono misericórdia, mãe da misericórdia. Desejo bem domingo de bom trigo, domingo de boa família e domingo de boa pessoa. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.